Hai. Tapi pajan natam sira urungsi karena anak kakaya getulih basi onbon nah hai basi onbon ke pempeh jamun pada mabeh ijak sekulai wa sekulai tengen baru tengen tuha karena ji kakaya geba bar moji ne karena kakaya nyopat bon ne kap atamak jamun yang kubi kekah bayi ne 4 bon nak pernah nekun nak pernah laki pulang kata nabi kana ne jamun nah ananya kecuali mama bukuwem anak gak laki le ka gubi kana tapi anak mi mutuah 50 ribe dalam kemutang peng itijit leke bayu han patih jin kalon nyo pukon gelum pekah oh maksud ne jauh hai tungku ana agam long hana laganyan jiet ba aji hana jiet ba perumoh ladong perumoh lawek nyo lagi ara kate ladong perumoh lawek nyo lagi ara kate si minggu 3 terus ma katanya gak tahu tanyo trip hana tahu si kai kun lenong ji ane umaron ti minggu jak ba katanya asajak beres sabosa asajak beres sabosa asajak beres sabosa bak kena sabe lake nyambak abang ni pak merudu hantam pernah kerja ke lake nyan bang ku nak pegah baron punya papa katanya tinggal hukum sitok gara-gara maron hai lako metuah atak aku pegah ke DBU muya model lagenyan purumoh hirumoh hai lako metuah nyan bekle nak pesingoh malamnya aju nyan Nugila badaku nuweng mati bertaun pok ke dehinan. Mati ji tamita lain mubarang tekun palahana ha Allah nyam. Daerah lu semawe yang daerah Bine Pasi lewatnya daerah Pusong mesti pak trom du minam popoh 12 malam. Itu sah neraya dan hampucak mubarang tekun tu. Pamuyum tat. 6 juta setengah sagai kam rempe. Anak laki kurang mubarang tekun mo tablo Honda anak laki kurang ba agen. Nyan tiahana ladom mah cakap minggu pegah mah cakap hai ladom lako lewek nyo hai mi mutuah jut temurka ngang dia urung si jut gadah kita nyomai nyan inang hanjut tutuk angin melimong pupuan desai landaku ikun kema kita nyo mantang jauh le lako nyan butui lagi kata pegah oh hai lako bangai palih be ike ba aku pegah katanya sansang dia tak bajarum pusuna dayak keno Yun Ladom mah cakap aku pegah. Ladom lakoi kampung. Lakoi tinggi bangai. Hana lepas tahu. Kedai matang lempang 2 hantam 2. I kampung gaduh kenang lutuan. Gaduh kemawe kerai ubat drink. Hana lepas tahu. Hana pergaulan melibang. Hai ladom 2 bak kedai kopi. Cira ambong lah menggop. Gede jiat pegah panenai tunggu. Ilong tunggukan ngan awak inang ku makawin barosa. Nyan puat boh long katanya aku nganji. Tapi boh ming mentang keruh lagi jamun. Alah, helaku bangai be. Hana maruah melimang lado magamnya di tijit pegah bak gop 2 bak kedai. Boh ketak mesti nyan ya pegah bak katanya yang pergaulan luah-luah bacut. Nyan dia pegah katanya. Tadi ngo mutah tinyan tadi ngo. Uranyo nanggro kacanggih bacut. Puhino tadu hana tadubik luah potra ya hanjut taulah yang putih je tak hitam leweknya, yang hitam je tak putih, yang kendo je tak tarik. Buat rai hanai belum sampai gede. Ai, mesuri nang hitam tak tubi urara pekan kena matang lempang 2. Blah budak-budak meyong aci silit baju mah rinang putih puhan. Motu beratan hai patih, perui baju mah rinang putih puhan, putih keroi. Ladom kan nyan gak pegah male tadi ngo meri urang hana pergaulan ladom atanyan gede pegah bagop boh musuh tari tak katanya urinang memtuah nyata aku pegah gede biu kan tu tari tak katanya urinang wate darat tu jamun muka tu putih luan gleh gede bersih lagi anak saya balahi musuh Uranyo anak miet buat bawah sapo adat wate darah titari tatat uranyo anak miet buat bawah sapo kilit perut uranyo wate tekalan putih lagi aja bro gede hidang mankon lako leweknya mi mutuah ladom kakenang pelet ngan natanyan jupo tuai ku katanya mai hana tinggal di pajan menempak nganjis kene ladom mau ragam jupo tuah si yai kurinang hai titon 3 iwa bak katanya mai bunga hura raya ya tahu katanya mai mang ploh ribepeng ini kebah ke katanya mai payah hitam bau rinang miai tu pule urinang
naik ke bah peng ke tanya mai mutir tuh ribe mang puluh ribe. Oh nyah nak harap. Terus rumah igom. Payah lah sah, payah lah sah. Menyonyo mata. Alah, hari ni hotel ko begah. Kau bela dumuranya urinang pasal kau. Ampun dah begah. Kau bela urinang orangnya pasal kau. Puak. Alah, ikan ilong berakan kenaruh bak kau nya putrai ku dah apa kesi. Punyulu. Kan tak tupui tanya masalah-masalahnya kejikan dah pegah. Kai pegah ilong enggaknya nilong hanapah le macam ni tu. Hanapah le anak mi ka puak. Berakan lah kau aku peh-peh ali ke orang melasah dia. Mampu dah. Kaji macam tu. Nyami. Hai. Irana mi mutuah wate ku pegah tantang ke gura-gura. Ke gura-gura. Lado murinang lawenya si lagi balu melidi. Lado perumah lih tam kawin lagi balu melidi. Iji tu muya ke maji dumpu aja tak puau. Ke ma katanya. Tikrek aja kerung item pakai lado. Ike punya model-model lagi nyaurinang ada pri yang utuang. Nya Matu ya pegah, nyo tungku kop dari darahnya, empah dari ibabah bengah matang je dah lak ngempulut. Hai ke. Pakon tu. Temurka tengah urung syik gara-gara ji. Pu pasainya pajan muturiji barasaban. Muya hanama te mudanya hana deme kalen. Nya ladom mi maah cakap ane uranyo ne pegah jiat barang kapu. Getanyo ka Tuhannya ladom luat ya anu. Nya kan ku tak tung. Ladom anu mi kaya je rumah je raya di pegok cepau. Wate truk ketanya ba rumah ji. Pulam ketanya ka Tuhan temi metuah i bakung raratno hai rada babah teru wate tadu. Tapi pot engkot lang cupe ji cupam tuah bak meja ji mi kon nyam melikot ketanya incit engkot ketanya pipot moti mepak itik keminya. Luat nya. Glah hancik ketanya ma je iya ka Tuhan nyan pulam ka truk. Nya na pu harap iu sabon ba urinang ma lepas je iya. Nya kan ku puya mi, kan ku puya nu koron, nu kayon. Nya. Lado mah cakap mi ku pegah baron. Hai. Na tingat noh mi iranah jamun. Wate getanyo tamamah keripep. Wate getanyo mi mutuah tamamah anak jagung. Jih lang lingku wate manya hai. Jih lang lingku. Meblek-blek anak matai mi mutuah bak babah getanyo. Taco incit ego getanyo tak peam. Lambat bahji. Nai pegah luat. Nai pegah luat. Uranyo mi mutuah bekle tak pegah tayak semana katanya. Bekle tak pegah mi mutuah wate sakit tak tulung bu cupa mutuah. Ladom engkut incit katanya pajuh cupa mepi itiak kase luat eh. Nu patih bek lagi lu pegah hai. Bak gop cukup lu dun cupa mutuah. Pulam katanya mai katanya iya hika jawai. Nya hanai murusan ane orangnya cupa mutuah. Ipe lang mata bak pantai Tuhan ya intat. 2,5 juta sekali bulan. Hana urusan pula mi rumah cupam tuai. Kata gege menjanjian tak pajuh le. Hai mi, yang kerja ku pegah mi. Urannya menyona atra cupam tuah bek ni amabe. Bek ni amabe. Menyoka dikun umrah cupam tuah nyan ni pubelau meng ni ja umrah bek nak pergi ke Singapura. Golam tunte wate mate kitanya cupam tuah itemboh badal haji dan ibuh fidyah semayang dan sebagainya cupam tuah ladum menuju matang imu pakat ngadai pakat dengan ai. Nang perah lembek kedai menuju kuput mangulung jak dan mutin mujin. Ni patih bek lagi lemperah. Ni patih bek mi tuah padum nala dum anu cupam tuah tak kebah hatram pah jai. Pabrik tak kebah keji. Pukul lampu sawit tak kebah keji mi mutuah. Wate mate katanya membadal haji hai tembo. Pada hai ata katanya hidup tempat katanya dumpu ijak ngata katanya. Bek le tak pegah wate kena mate tak magade ba anak nyo kabuh dumpu talung nek mutuah. Kabuh mandu-mandu walaupun hanatra ku nek mutuah kamu repair ngan dadun ke. Ataro dah hai tem. Nya ada katanya lakon nyan bek yang minta rezeki mati-matian hanam pucap ladum meok han tu metugut kuneng ok lagi naga hanam pucap bak tak pekeh tak kebah hanya tak kebah ke perumah tak kebah kana putah tak pekeh nyan
Gara-gara tamita rezeki tinggal ibadat gara-gara anu hana gaya ulang agama. Yang penting anu perumah baik dia kabareh nyan. Munyo taputro hun anu taputro hun perumah pajan tro nya. Ladom perumah lagi laweknya aku pegah nyan saboh minggu 3 baje baru. Haik tali nya haik tali model-model menan. Nya. Baik dah takarat nyan bunda patih baik dah takarat. Nya. Tak tamita rezeki ura malam tak tumpuk keji. Si tengah homo dekat darah mameh panena cerita alam urat kalimah. Nyah nale. Anena. Mui nyah na topok. Mesti tengok tebak ruang tamu. Hana mi pugo pilih ji hai keroi. Dapat teh be lagi ke pegah. Hana tinggal ilen. Alah, iranu. Nya. Dapat teh be. Hai, munyonyo masa. Hai. HP bak jaro jupom tuah. Abu mentua HP bak jaro itanyo lepas tajak rumah sakit tak pernah ramameh nya kali pasal agam dalam. Lepas teh baik. Oh hitungku bro tak nin gegop hai. Yang tengah kejadian uronyo nyan but selingkuh baik ni apa kian ni darah berosaban. Ladu mana puak bos apa mentang nyambut ke. Pu gepap pasal tak siro ke. Nya baik tak pegah nyan. Anjir tak pegah. Nana Ai, mi. Munya perle kebahagiaan ba anak dunia dan akhirat. Nyo nempu modal anak nyan dengan ilmu agama. Nyo ahwate lagi nyo tak pulang lam haba urung jamun. Hantalah urung jamun pegah ahwate lagi nyo. Potra ke pegah le urung jamun. Munyo kaya urung si anak ji keraja. Tapi munyo kaya anak nyo katanya urung si ji kelamin. Han patih jeun kalen. Maah cakap bejo lem pegah. Urung si kaya nyan anak ji keraja. Pulang hawa you blau. Hawai Honda tinggal pegah, hawai bajai tinggal laki HP hantip tabah 2, hantip lang ubut ya raya mak gadu padang kapu tai u. Nya nanu but getanya wate urah hamrepak perumun idu bagai kopi igiti-giti bajai koroi getanya urung si menjangkap jemang kep bak tak kerja bek le tak pegah ya bantu getanya mi kalon ladum item gini anak dara getanya mi metuah wate urah tak tupah langgop bak bagop tak tupah semula tak temuwuh cupam tuah ladum getanya mai jumuh titam mai agai kena hitam palejin wate beda Lado mana darah watai tahu rumah. Bek le tak pegah hayak magun bu cupam tua. Mepingan di rumah ladom hanai tu purha. Jena ipugleh hukai keroi, pugleh hukai keroi. Nyo lado mana darah. Sit kuto lado mi rumah watai tajak mo thunthui lagi empung bui. Ladom jena nya yang katanya uragam menempak urinang dewi biru dan darah. Nyan bek terpesona tu, bek terpesona. Ini pergi kat judah tat watat tak umukai birun hede patimpang put kanyolun watat tajak rumah mau tuntui lang kamar lagi empung bui. Jene nya. Ka ku to hiraku nyan ka ku to. Bek ni pegah hana. Ladom model bo inang lan tau. Bajai go thok watat nak jak sagai. Lain lah mari. Lagi tajak ju bakilang pade yang kena ju isa Isa. Pare. Yang kepegah ti tanya hana selera di rumah. Bapaknya selera ada teman. Tadum urinang ladum hantai tu gut. Watai jak sagai tu gut. Mampu kau pegah teman tanya. Mi. Tapi sebalik ji mi. Muya kaya urung si muya kaya anaknya katanya je kelamin. Kebiasaan lah kanyan. Ikalan le anak yang kakaya. Ikalan kita nyoya hai musuh yang kagasin pukun Jumat bacut mesti tajak ublang. Iba glebek tuha tabah merek janghong ya. Di mangga tapu udip 18 gah hai te udip. Meka kita nyoya mulai ibu ngah hingga tuput rata belanggop tak tulak glebek, tak tupah magop. Aba anak kakaya iblo lanu ibaro. Ikalan anak yang kakaya jupau getanyo ya hai Jumat bacut tak pernah lalu mo itamah limoji melemang boh ikut tu. Kan ni puyu itamah. Meka getanyo ya hai mate uro mate suput tu set lidah gara-gara takoh pun limoji.
Hana merdeka kata yang mana nu. Sabe-sabe je kelamin. Sabe-sabe je kelamin. Yang kejut mi mutuah. Malam nyolong pesan beo bakron. Mia perlek kebahagiaan ba anak dunia dan akhirat. Nepu modal anaknya dalam kehidupan dengan ilmu agama. Tapi munya nepu modal anaknya dalam kehidupan tok dengan harta kekayaan. Hana nu iringi dengan ilmu agama. Nya meramah ni tengok. Padum nala urang si uranyo yang ka kecewa ke. Watai kekalian tingkah laku kehidupan anak. Padum nala anak uranyo lagi ate pungo manggaya hitai turi. Lewat iya hibat jalan icukeh ngon ni ipat boske ka lewat. Ale pajang ke kerja ngan mai bos ikun gaya. Padum nala urang si uranyo yang ka kecewa ke. Watai kekalian tingkah laku kehidupan anak. Ladom hai mi metuah lewat anak gebak jalan hang gejut pegah nyan anak gak nyan bak gop pakon tabak han taban ladom lagi gak nyan. Ladom hai mi metuah keturunan mai keturunan iya higot jerah putih urun terpandang mandum. Wate truk bak anak cupa metuah ka wak mabuk. Tetruk bak anak darah wate wow rumah cupa metuah kai puah perut kan ruang perut. Aduh. Masjid talup lang tanah cerah ladum payah talup. Ai, mi. Lung pegah beo bakron. Mia perle mi mutuah berselamat marwah. Mia perle hai mi mutuah uranyo berselamat dron dunia dan akhirat. Nyan anak nyan nejaga mi munyo hana nejaga munyo lagenyo pergaulan jupa mutuah pak luya. Bek ni pesaban jamun uranyo saban lagi jamun drone jamun. Bek tagai-tagai ni pesaban pergaulan uranyo saban lagi pergaulan jamun. Han jupau. Munyo hana ta jaga dan uranyo generasi dro yang hana jaga. Nyan meramah betul-betul. Bunda patih lumbaga, bunda patih. Jaga diri, jaga dirimu, jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jangan sampai salah jalan dalam lingkup kehidupan. Jangan sampai jadi korban dalam kancah pergaulan. Jaga diri, jaga dirimu, jaga diri, jaga dirimu, jaga. Banyak hal yang menyilaukan dalam rimba kemungkaran. Banyak hal yang menggiurkan dalam lubang kehinaan. Kalau tak hati-hati kan tertarik setengah mati. Kalau tidak waspada kan tergoda setengah gila. Fikirkan sebelum melangkah, menyesal apalah gunanya. Jaga diri, jaga dirimu, jaga diri, jaga dirimu, jaga. Nak dengar mentang mi. Belum tambung biok tu. Getanya uranyo hai mi mutuah. Bek sampai roh dalam golongan urung yang pernah nepegah le Nabi. Puatra nepegah le Nabi. Saya ati ba'dakum qaumun ya'kuluna ataibat dunia wa alwanuha. Ba'ake damun tingoh nepegah le Nabi akan terus sabah kaum. Di mana kaum yang udip dalam bumi Allah dipajuh makanan-makanan yang mangan-mangan, makanan yang lezat-lezat dan berbagai macam-macam makanan. Ke Allah Ta'ala hantam pernah tingat. Ke uramati hantam pernah disemiki.
Olian sambung lam le Nabi wayar kabuna farhal khaili wa alwanuha. Ba ake damun tingah ne pegah le Nabi akan terus sabah kaum di mana kaum yang dimolamba-lamba bak di belakang kendaraan. Hantam pernah sep-sep, hantam pernah tro-tro dengan harta. Uranya hai mi mutuah jiat takalan katruk bak Rasulullah pegah atau tidak. Padunala hai mi mutuah urang-urangnya gekebah bud hala gecok bud haram gara-gara bak gepetruk dunia cepo mutuah. Nya pukun ta Rasulullah pegah. Baik tak panjang li hang lepas tahu me dah pegah hatanyan. Ha, neu. Ladem bud haram mantang ngau hatai ke pubut ngam melintai ke pubut. Olian sambung lam le Nabi wayankihuna ijmalan nisa wa alwanuha. Ba akhir damun singah ne pegah le Nabi akan terus sabah kaum di mana kaum yang dimekawin ngau urinang yang lagak-lagak, urinang yang tari-tari dan berbagai macam-macam suku. Keagama hana perle semiki, yang penting kepuasan. Orangnya takalan truk mi mutuah katruk bak wate Nabi pegah atau hana. Padum nala dum orangnya takalan agam-agam paga. Ima kawin ngan urinang faktornya bukan agama, faktornya bukan akhlak. Tapi pemuda-pemuda paga orangnya cupa mutuah di mekawin ngan urinang faktornya adalah kepuasan. Atuh namanya na kepuasan bak idaranyan nyani mekawin. Tapi bila mana tidak ada kepuasan bak idaranyan nyo pesosoh dengan segala arwah. Hai tem cupa. Han anak muda lewenyo na cupa menempak darah baru 4 iji. Balapangan bola. Cuman tanya Allah hai tungku. Na teman anak darah lewetnya yang jak balapangan bola watai suput. Alah hai mi mutuah beh pura ni jamun. Tahu halepah. Anak darah lewetnya jupau. Ladum ilikut gun hidang ipreh bola masuk. Oh, hidanu. Munya pula mikala nawak anak-anak muda main-main bola pai raya murah urat. Oh polong gli. Nyampu na itu punyan haram yang jid ngah na jid oh. Uranya pi mi hanaruh rinang hanasah main-main natanya. Jin hai mi nyolong pegah be baron. Monya ta pegah akhlak anak mien uranya ngan akhlak anak mi jamun. Nyo mana tahu be kiban terjadi pergeseran nilai akhlak anak mien. Beda tah jumpa beda. Anu urang jamun nyan kude matang lempang dua hai tiju jak siroi han patih dua ne tanyang ba urang tuha walaupun dra ku kolam tuha. Nya menyokon ngan jangan ada menyokon ngada jangan bapak menyokon jangan bapak jangan mai kude walaupun purle sabah cindoi. Nyan jamun hai mem tuah mah cakap ku pegah anak darah jamun mana tahu ngan uranyo jepau. Ia ada ja babak bineh pagu mikar ada bineh jalan dari jauh duh di kalan anak uragam hanjali itu boleh coh iplung dalam. Ia iku reung anak darah jamun. Anak darah uranyo bek le ta pegah ku reung ladam ke bui dan yai. Yang mesti tak pegah le tengok alah hanya mentuah beh kaplung bui rusak bahlita mentang rusak ikek kala gaji di rusak. Nyan patih bek bacu tahu habalung pegah nyanyo. Ni jin ukron jin hai urang jamun hai mi mutuah bungong nyan ge istilahkan kurinang sehingga bunga mawar jamun nyan ge istilahkan hai mi mutuah ke darah Aceh sehingga cukup le hai mi mutuah termasuk kafe-kafe nyan penasaran terhadap urang Aceh pakan harum tat nan urang Aceh wangi tasat hormat tasat hai mi mutuah urinang Aceh baik ni pakai ban nya hai mi urang jamun mi mutuah wate geyak melamar an mesti anak ro nu ijak kedeh ubireun ya mekat hate ji hideh hanali matang ni mekat gedeh mekat merempak darah baru anak muda jamun cupa iwa bak katanya ma iwa bak katanya yah musyawarah mak ilung daerah birun hideh ka merempak darah baru nejak saban ku imum nejak saban ku kusi ni acah rauh
Laweknya puta cah lagi katanya tiap uroi cah keroi. Ada midor-midor ka bekah. Teruk kedeh hurung tuha pakiban yang kun tokoh-tokoh. Menurut kamu kalian, bak rumahnya nak tabah bungong. Menyoik jerah bak umi, jerah bak abu di sini, bah kamu pot kedeh bungongnya. Kamu puo kedeh panteleng. Jamun ke darah baru bungong gekun. Uranya hantar je kun le bungong ke darah baru. Paya takun on jelatang pantamat gatai tu. Biar bagi bakaban. Lahum butunen minal kalil la tusba ne pegah li nabi. Awaknyan ba aketamun perut ubud-ubud. Tapi perutnya hantam pernah sip-sip, hantam pernah tro-tro dengan harta. Ura malam bengah tuput ban dipuki ana mata mantang tumayang tubuh hana menempok. Yang na dipikir pat imita harta, pat imita kaya. Ke Allah Ta'ala hantam pernah tinggal. Ku ura mati hantam pernah disemiki. Sehingga ami metuah, abu metuah, ladum urung watai gebedah bengah hempah hawai. Pah put gebedah bengah. Pubut gara-gara tinggal ke semayang kat. Habak kali menyanyi ugle nganggap punah bengah. Kempun perut, benda patih kayak pegah, benda patih. Nya, getanya urinang mia barakan tak bedah cupam tuah poh 8. Tapi pak bengahnya mia tuah poh 5 megedang cupam tuah kali tatagun kuah-kuah bubu kali masak. Nya gara-gara tinggal ke semayang tubuh bawai. Gara-gara tatun ublang tabak kali tak mengurang nganggop. Patih be ni kron. Dum nala Allah Taala gebi nikmat ke katanya hamba. Tapi padum nala hai memutuah getanya hamba tak syukuri nikmat yang Allah beri. Tidak ada. Jena. Kaji watai gugom tu sigaga nya lagi contoh jamun-jamun online lagi contoh di dunggalah hana terho kun talah. Betul tak nak pegah katanya. Kok bro malaikat akai ka gugom. Hana tadi kun menan tak kok gutrom katanya yang kun. Pejin meraja lelathat. Jena. Monya palih hurung katanya Aceh 8 boh mthap. Putra but orang Aceh yang hana ke pubut. Puatra mafia orang Aceh yang hana mafia. Beya cina ayan. Anti Hong Kong meyawa Aceh. Jena. Ka, be panjang tak apakah hadanyan. Na dengar mentang mi. Long tambung beo tu. Alian ne pegah lam le Nabi syarat untuk medelat sabah-sabah negara bi adlil umara. Gara-gara adanya pemimpin yang adil. Nyo pemimpin yang ada baik tak pegah tadi karena kon kompanyo putak kompanyo teman ada kali. Ka, alian sambung lam Nabi syarat untuk makmu sabah-sabah nangro bisa khawatir agniya bidoail fuqara. Gara-gara nak urang kaya yang murah hati dalam kampung dan yang keput gara-gara adanya doa fakir miskin. Jadi antara urang kaya dengan urang gasin nyo saling membutuhkan dalam sabah-sabah kampung. Urang kaya perlek urang gasin. Urang gasin juga perlek urang kaya. Nyo urang kaya yang gemaksud di sini mikon kaya kriet. Ladom na urang kaya la kampung kriet putuh bulai geti agu. Reut bah mampla mikir rumah. Icok la na min kelak bayu. Ipajuh lebu jeut. Urang kayanya dumna kriet cuba. Mesti atun tumangan bak baganyan. Watai tuh celeng baganyan. Kulak kemahnya beh hana pembicah. Nya urun kaya laganya mi urun kaya kriet paleh hibunan kop trip mati urun kaya laganya. Lagi tabu ke Cina. Yasin puat ga siapa kata but han mati ke lagi tabu ke Cina. Nyan urun kaya model laganya hana dibutuhkan oleh agama. Urun kaya yang dibutuhkan oleh agama, urun kaya yang mau berkorban demi kepentingan agama. Nyan mi untuk terciptanya ban pedbah perkara dalam sabah-sabah tempat, nyo kesimpulan mi, nyo payah kembali kepada dasar. Jak ba ulama temanyang kelai ba ulama bet kelai ba ulama pesabah dra kelai dengan ulama. Nyo kesimpulan. Nyo orangnya ladam baik le dah pegah bet ba ulama, baik le dah pegah dayak bet. Ladam mesti mayang haitem. Mesti mayang ladam ba mai kontan. Bak kamu hidih mi mutuah lang at barasa. Ban lih musim kumukoh. Bak kamu hidih bang mewateng tu musim kumukoh. Rame-rame urun trun lamblang yak kumukoh. Rame-rame urun trun lamblang yak kumukoh. Musim gedinga le urun purti urun kumukoh gedinga adan luhur di masjid.
Nyan guti tadi minan lang blang gutingo hati rangkang ya ali hempun tagai. Oleh gutun lo blang temayang anak merempo. Bak kamu hide hina hom hantam tajak dia pun tak pegah bak gobo tu. Moya tamu cikat kurung perara lumo. Oh, kan bak ron matang urung na perara lumo. Urung tuha de bak kamu yang perara lumo. Gutingo adzan luhur adzan maghrib di Melasah. Nya hana gaya pu panjang li muka di mah. Gucok ju naliang dua buah ikat, naliang lakong dengan naliang purumah. Coh bak ulimo yang kedih. Habis gak semayang maghrib baru gua. Allah pilumo lewetnya hanji mentutu. Andai kata binatang ji mentutu sungguh ikun lelumo. Allah hai manusia palih ber ti maghrib ka bak punggung ke pakutrom ketiga. Allah binatang haji mentutu. Yuh masa Rasulullah hai mi mutuah unta handi temduk di rumah urang ya hana semayang pakon. Takut watai gulham bala kurang yahana semayang jih janami. Munya tak baca dalam sebuah riwayat azab terhadap orang meninggalkan semayang jangankan di akhirat. Dalam bumokan kana pelemah azab terhadap orang meninggalkan sembahyang. Pernah kejadian mi yuh masa Rasulullah mate siralaka mubah manyet jit kubui. Sehingga bedah perumah ganyan gayak mengadu pada Rasulullah. Bedah Rasulullah giak kalan manyet. Watai gesilap manyet terkejut Rasulullah. Rupanya manyet manusia mati jid kebui. Watai nyan mi ni bedah Rasulullah ni tanya yang bak perumah kat nyan yang kamatinya. Bak perumah hurian kamatinya. Wahai perumah, dan urang sabe-sabe sajan lako kata. Lako kata sabe-sabe na sajan kata. Tente tatupu tingkah laku kata. Pui pegot semasa udip dalam dunia. Long nak tanya mbak kata wahai perumah lako yang kamati. Lako kata semasa udip utang tupo yang hantam pernah dibayar lih dimutang. Ngan matuan nagot, ngan yah tuan natom dimpake, ngan kata najrah udip. Watenyan gejawab lih perumah kanyan. Wahai Rasulullah, lako long semasa udip empah god akai itu. Ngan long anak mit put boh, tapi hantam pernah mau cukeh long pis. Anak mit put boh cukeh hantam. Kup god akai lako long. Watenyan gejawab le urung dari rumah. Wahai Rasulullah, pu yang perumah ganyan pegahnya butoi, lako ganyan semasa udip cukup god akak itu. Tapi semasa udip long dan udip lako ganyan wahai Rasulullah. Bekle tak pegah lako ganyan gu semayang. Ura Jumaan usu mujid hantam pernah gejak nyan kenyan yang na. Watenyan gejawab le Rasulullah. Oh, meninggalkan semayang nyankan dosa ubid dosa raya jangankan di akhirat dalam bumokan kan pelemah azib terhadap urang meninggalkan semayang pakon lako kata mati mubah manyet jid kebui buta tepu gara-gara azib meninggalkan sembahyang nyan masanya ni bedah Rasulullah nemu najat nemu doa ba Allah ya Rabbi ya Sayyidi. Andai kata nena azib umat long yahana semayang bek nazib hina dalam bumau nazib tinggal di akhirat malelong dengan umat Nabi yang awal. Andai kata nena azib umat long yahana semayang nena pejut kebui bek ne pejut hina dalam bumau ne pejut tinggal di akhirat malelong dengan Nabi yang awal. Karena Rasulullah sayang tat-tat ke katanya umat ne tun male ne tem mengade ba Allah kiban cara ahwate mate anu bek jut kae ba urung syik. Wate mate melintai bek jut kai bak matuan ngan bak yah tuan. Andai kata hana nemu doa le Rasulullah mi mutuahkan muda pegah empah jai melintai lewetnya wate mate payah tak semiyup bak tri yang mak terus bui lain. Yang kenyan kenelih manusia yang mati yang hana semayang yang jut kebui. Pajalam jut kebui tinggal di akhirat. Yang kaji irane mi mono lum pegah bak ron beu. Atas ni ulakon tengah maghrib. Yang kalah lampu. Nyan baik nak perumun cuba, baik nak kentapu. Nyan jalan bui akhirat. Tengah jaga lampu baik terus bui lain. Bertanya urinang ke menantit atas tengah maghrib. Sikana alatan urinang. Pi bineh gerupuh. Nyan pi baik nak kentapu. Jalan bui akhirat. Ini ulup lang gerupuh dan dang kiamat. Ladum bang mutuahkan buku pegah baron. Ladum purumah. Lagi tak perara burung 7 hirmoh. Hai semayang ladum bak mai ikan tan. Menempak katanya bak binah jalan. Katanya itanya pi miyokannya hanjit.
Hai subuh tapakat semayang, tagluang ladom hai tembudah urinong. Sit kana alasan tanyo-tanyo idut. Hai bang, hanane u kiban semayang irano. Hanane u nyo. Ingat sinyak beklam lalau le di pupa. Anak miat lang ule terus ipupa. Tak patihnya bekle tak pegah. Anak miat matayah ladom han terus ipupa kena. Paule. Kecuali panjang tilang. Anaknya. Nyan si alasan urinong. Membaik nak dengar nyan. Nyan tanggung jawab katanya lako tanggung jawab sebab katanya pimpinan dalam keluarga. Hana patih cina tanyong dan ebutnya pekon gelem begah. Te nyan, yang model-model menan te. Ada putari tak pakon no. Kan penting tatnya. Hai memuka api. Te tak boleh lampu mana ada di halaman lawan. Anda nak hengal pilih tu ni, mata begah tanyan. Hanya, siapa mana orang tergiur tat ke muka orangnya. Hanale katai dalam, ke iman ke lang dada orangnya hanale. Yang kecil kecil muka. Saya ingat apa nanti. Mi dengar matang mi. Nyan ke kenelu mi manusia mati mubah manyet jid kebui. Pajalam jid kebui di urut akhirat. Mejudi cuma cuap yang bakong main sabu-sabu urang nyan ditipu harum. Cupa sinya ayah nampumnya harum. Urinang pah orat ulwasuk baja ketat sok lulu ketat ditipu nyan harum. Tapi padum nala dum orang takalan bangsa Aceh urang Islam yang dipeka-peka bak put harum. Lebih-lebih lah muda-mudi laweknya tatam tantang lagai tayu makin na syariat makin berat kurang aja. Uranya memtuah baiklah kau pegah tentang pergaulan bebas. Hanya geliung na watan dengar cepau. Pakaian matang yang dipakai oleh muda-mudi leweknya watai takalan tantang kenyan ma kenyan yah. Watai tahu. Gini padahal dalam kitab ni pegah malai lebih rayuk nebuh la Allah Taala ba urinang ketimbang ba kamu agam. Uranya kan balik dunia karak ke. Maah takap mi mutuah kamu agam pakai luli baju oblong. Luli pakai baju oblong, luli ketat bacut. Nyan ladom han masjid pasal baju dalam. Pakon malai mekalan legop. Malai tu. Ani inang lawaknya mi, ni koran, lu mantang wadai tu. Payah pakai selendai bapa mahal lepas ik. Nya wadai tak pegah lagi. Nyan ilungkan hana mufhum urung dengar dakwah. Watai tak pegah lagi nyan ibu-ibu yang cara-caranya gejukai ngon itungku mengkaget cina aju haba atai pegah haba tetapi kepakaian urinang tapi kepakaian urinang lain hana gripu pegah hai beting tinggi jap dakwah mi gepegah dalam kitab Masailal lil Muhtadi bek raya dah dari kitab dah baca 10 bah perkara yang dapat membinasakan iman tah 10 antara lain memakai pakaian kafir. Pakaian kafir. Pakaian yang aurat. Punya bahasa katanya wajib mak ditamang dalam surah kehidupan. Atau hana aurat tapi menggambar aurat. Atau punya surah doi memakai pakaian yang diidola atau ciri khas kafir. Nyan salah-salah dapat membinasakan iman. Maka ji payah tak pegah. Mufhum mi? Bede nak kengkun tinggal hentik watelung pegah haba. Itungku satabe kepakaian urinang lain hana kecipu cena karena keiman ro maka ji ku cena. Kangkah? Sabab na ilung ku pegah haba daerah Langta tiga. Daerah Langta kon lu yang pergaulan ni gede katong Medan. Gue jawab, itungku mia pegah haba sabe kepakaian urinang lain hana depu pegah, hana tepu pegah ma gue. Nyami, ladam jina. Nyan ata ku pegah nyan pukuh yang tuha atau yang mudah hana patih jina kalon. Ladam mana mi, makin ane urung asin makin berat di peka-peka. Pegah haba tilu alang metoh ji ane urung kaya ladam. Ladam lumo hamisu atai pegah haba. Lumo hamisu agai cari ni pegah haba pa TV. Ni ko dah te tak dengar pegah haba tantang rumah bebek sumuji raya padahal te tajak rumah payah tak tempang maharubah. Dia tahu disuk pakaian anak mi orangnya ya masya Allah.
Gini, tantang na toko mai kedai mantang lempang dua melebah muka tapo. Padahal mangoya hebat euro. Gaya ada ruang kero lang belang. Menyanjan angah sebelah. Dapat baru itu euro. Ai, mi. Nyo tujuan long pegah mi malam nyo. Kan kahaba gura-gura mi. Sabab letat ketanyo hai mi mutuah yang ka di pelamit leanu. Dum nale pengorbanan ketanyo urung si kanu. Tapi padum nale anak di bohyum pengorbanan ketanyo. Hana mi hana. Kiban ketanyo mai mi mutuah tajak ukudai. Tablo campli tabah tumpuk ipegah leher ribe. Tati jut lake dua. Si ribe mak tinggal kanu. Nyo pukon. Ibangkut kena dalam kampung. Mang belah ribe si kilo cupa mutuah sore. Tati jut laki 10 limang mak tinggal kanu kon kura tu. Nya hai tamu lumeh-lumeh nganggap tati pek sicuak ba muka tati lumeh-lumeh bak siri bepeng ladum tati mau pakai ku tho mim tua ka anu nai di puroi mai di puroi tan. Jadi ladum iya hai mim tua mah cakap ku pegah kan hana ke kerja wate uro sabe na kerja uro malam ladum rukok manteng iya hai wate geduk bagai kopi bak gop lagi rukok. Atau kadih gop ka toh kok bak thabeba kadang kriit rukok wate gubla gu wiunun na urun kalian pahana bluk utamang lang gede yang jelok ilang ke ladom rukok wate gu suut di tengah mungkuh mesti gubla tawal heba kalipeh lagi mata selet juta kris janggut ladom dum nang kri mate hanapak leke baru gucok nya ladom aku dendra gu demi kanu ben pegah kon nya gedo aku pegah nyami, ai, maaf cakap, ladum bekle tak pegahnya, mi bekle tak pegahnya, lewui dalam ia, hai mantang itu membah beriju, puan aku ikat, tiap orang aku jak. Nah tahu ada tajak dakwah hanya menjanjan, nah tak tuh ini mesti bak mon silake permisi bak rumahku, aju aku hatakan. Ladum lu yah mah cakap cupom tua lu dalam yah mah cakap kan kebaki haba alum pegah kuna pegah pengorbanan urung syik kiban kanu lu dalam yah hai lu mi mutuah lu mbah beriju putuh kare ke iang lom wate gedruk tuh dada kanu ha jaga baik hanji taingan anji hai ke kira barang tuha pae ke peke ke pae aju duda apa kira Bek dia pegah hanapeng, hai kan hanapeng ura malam dia kerja pu pasai hanapeng. Tapi gekebah kanu kiban anu gop menan anu ganyan sehingga uranyo hai mi mutua. Hana tatah beda yang teh anu urang kaya yang teh anu urang asin. Pakon geputaban lagi mai, geputaban lemai lagi geputaban ngon gop lemai ngon yah. Ha gekari geblo, hana Honda tua Honda bro geblo kanu. Bek ni pegahnya. Kiban pengorbanan katanya kanu mi mutuah yang muda hai mi mutuah ipu pungoroi ila ketak rumah-rumah jupam tuah iu belah Honda hai umang lampuh coklat tapi belah atau warisan ya hai tablo kanu naik di puroi ni tablo ya ba inang geroi beh na patih ke begah yang darah jupam tuah hai bak tak peke watewa suput mak bagah hiwa bek ya merawa thawe taple Talo taku ata gebalaya hajamun. Ata gebalaya hajamun. Tablo kanu darah. Ma awai wo. Tablo Honda. Padahal ya tu ngagam keroi. Nyo patih bek lagi lom pegah. Neu kejadian di lapangan nyo pukon. Ya. Cukup lo dumagam-agam beo oranyo. Yang kalian ina-ina yang muturi yang na Honda geblo leya hai. Angko yah bangai oranyo. Kan siapa tagai balan darah Honda dari rumah ke detok karena bajung je yang ba. Aduh mana muda lewatnya ti mabok hotel ura. Mabok peng tamita saputan ni ji. Ipreh-preh yang teh yang hirana. Muda lewatnya pakai ban. Ya. Teman mana wate tak pegah lagi tanyo tantang nyan guru tapi nya uranya lagi nyan pergaulan. Anime SMP itu je tukar baje bak jalan cupom tuah itu baje bebas long urung jajak ni tanyang bampun kata kujak ben pergi dan malamnya aku turi tunggu bukari malamnya pun enggak pegah habanyo tahan aku tempat tempat lain ke pegah haba hai belah deh cali barosa belah deh cali
SMP dua boh inang agam jupo. SMP ngai SMP inang taboh Honda duai, agam taboh Honda duai. Itamang lang WC, ilung wak semayang kanan, itamang la WC, itamang la WC, itamang. Kan itamang baban duai. Agam itamang belah roy, inang itamang belah roy. Watai tubit ka paje bebas. Ikan to Honda sapa-sapa pasangan. Kita nyomai nada tepu. Ya, Masya Allah. Cukup berat di ilahnya kita yang oleh orang nyomi. Gini. Ada ma orang nyoyah orang nyopu takun teman. Habak kamu deren, urung ake damun. Nya, lado mana geti ura di balagam. Agam tiap ura terus rumah. Hana gekun tapu lado malah bangga ge ma orang nyoyah orang nyo bangga kena gekun lebane aku tidak daroku. Bersih lagi roko jamun. Le kedeh nak mudang galak keji. Rupanya gak nyanmi raya awal jarai ubajar agam. Orangnya tarikatnya gak kebetulan bana. Cuba mi abu. Anak muda orangnya dimuturi dengan anak darah katanya. Iba kena iba kedeh, ibinya ibi je. Kan ibi mantang, kan mangak raya kamu muda balok semen sampai kedai mantang lempang dua. He, kamu muda rezeki hamai atin talo. Moyo hana merempok labah, hana mayak puau lom, nepatih bek lagi lom pegah. Nya moyo tak pegah lagi nya mi. Anak muda yang luar paguh dek cukeh ngon ni. Yang late mai tungku de puau buk katanya. Kibah hana ada puau. Nya hai, bak HP potrai hanai pelemah orangnya. Bek leta pegah bak pelait. Bak Facebook nyan kan media yang umum tak hingga anik min ubeno le truk itu buka tanyan. Tapi truk bak tanyan orangnya cupom tuah naik pelemah bak Facebook. Dapatih be. Cukup jahe kan anik min, cukup jahe. Alah, hirana ada ku pegah. Nak kerja lagi bunuh lu pegah. HP kan mi nya ni belo tapo-tapo. Mio hana ni belo, nya haluah huruk ni tengok. Nya. Hai jino boh meno le ku pegah bak ro ni. Anak min SMP, anak min SMA, anak min SD, ada namanya ilmu baca kaitu putegon ni jihatannya. Dan uranya pih untuk tategon natanyan hana he le uranya. Hana he le. Uranyo hai memutuah lo nak pegah bakron. Mutapat anak muda, mutapat anak dara ma yang hana hinan iya yang hana hinan. Anak mudanya warai, anak inangnya warai. Atanyan kali kalon, atanyan kali mungkin cuba mutuah mutapat inang agam yang hana kejadian tapu. Mungkin. Kok mungkin. Kecuali urung setengah idiot. Nyam baru hana depu. Muranya murung setengah pungo tanya ni depu. Nya mesti ada pegah lagi tanya mana kejauh pandai mungkin teman tungku truk ba ayatnya ben pegah mungkin mi anak dra noh dikira noh jut noh pegah mai saka hal lepas ilikut dra noh isira je ha tadung ka pedinggono melalaut alah ada noh mi awaknya iba le anak mian katanya iba kanan ujung belang dan sebagainya ipo bahan lawan yang muda kok ladit di kok berat ladit di nom letimu alah watewa rumah kok gak tengok ni nah yang kun 3 orang yang ku pegah haba idungku pengalamannya tungku pengalaman orangnya ada namanya na wawasan tu i rumah tadu tak orangnya kiban perkembangan pegah kecuali tinggi itu mi abu anak min uranya menyodini pengut katanya gampang-gampang saja apalagi jih dalam sikulanya masa bebas nyepatih bek lagi lempegah hai menyokon lagi lempegah uranya pah 7 bengah di kebah rumah pah leher suput baru diwa ni ku nak tanya mbak ron bak sikulanya iwa hana tadepu ija hana depu mai tanhinan ya yang hana ita tinggai semayang luhur tinggai semayang asar teh ma teh ya hai tanggung jawab katanya kita tengok jadau tu yang bek ni jawab mana tanggung keroi mana lom. Yang baik ni pegah, nya tak biasa tengku pu dak pegah. Kan biasanya uranyo je tak jawab nyam biasa tapi dia orang akhirat nyan ke persoalan yang mudun katanya bak pintu syurga tengok. Mi, nak dengar mentang. Abu nak dengar mentang. Lem pegah beok tu atau kalung pegah. Ma uranyo nya hana kun tapu.
Ya orangnya hana kun tapu ke biarkan. Oh kon biarkan mesti ke pegah hana ke biarkan. Han mungkin lagi orangnya. Ladom pula musuh nak megah masa depannya hanya mengingat pi. Pula manuk naik pegah mak ilung singah mungkin papa limang suput baru lungwa sekolah. Bengah hijak pah limang suput. Boh getanyo munyo tak anggap nyan anak yang tatuh le getanyo. Mungkin han item weh dalam mate tak anak tiura punuh hana sajan. Anak inang lam tari lam gleh lam hianak saya balahi ke bunuh ko pegah. Mungkin getanyo ma getanyo yah loh kura tetamita rezeki tanpa tatepu anak pat ban tiura tiba. Nyang kenyan urang mana orangnya lagi anak dulu. Ya anak kena pu. Menyabak beut ladom. Bacu telat ke pole tungku laju tak tanyang ladom menyabak beut. Jin nak aku dengar aku bahasanya ba urang. Punyan gam latak kau kah malamnya. Panena tungku latak ke puau. Nyan kita urang syik tumpang ke ing rumah. Tungku kah telagi urang hanam pom. Puan ni telat-telat. Hana depu kah singah kajak ikula. Mama cirit. Penting sikula ngambut. Urang syik orangnya hai mi mutuahkan mata pegah. Menyabak sikula getem habis ladum. Ila kepengnya ila kepeng je sikula pemerintah. Ila kepengnya ila kepeng je truk pak pembangunan. Ila ke. Nyan hana bak ra ke bak gop ke leke mutang. Hana pat ke leke mutang. Gop getem pengut. Menyabak beut peng miu gelakai le tungku nyan tak tenak tungku mukubah-kubah babah tu. Tungku ka sia at peng miu at peng miu a peng miu lagi nak gejek miu ti uro. Lagi nak gejek miu. Ladom urang hai miu tuah menyabak agama kriit ladom bak agama hai. Ladom matema mateyah. Ihoi kamo dayah ya semayang manyet ke majih ke yahji yang kamati. Nyan ya cok kamu dayah menyanjan ya semayang manyet ngam motor Chevrolet ya cok. Lado motor Chevrolet enci baba lumo ya cok kamu dayah. Pakai pagu le likut. Hai kira katanya hantam tai motor god kan? Nyan tabah motor Chevrolet leh puluh roi pe urang semayang manyet ladom baba igongon pas damuman halet. Wate truk tawa semayang manyet nyan trun motor kamu dayah konli jalan langsung jak bak kantin yak mublo wate plek hamplop baru-baru ju amplop wate taplek hamplop syong leher be rupiah tapo ike ku pu dua baju Muhammad yang kutung hang kutung aku nya pui teman tungku kage am proyek bahasa mayang manyet pat teman tungku proyek calek be hanji kamu tungku dumpui kamu tungku hanjit pegah di kamu tungku mekleep nya ka ujuk tungku mekleep dulu igo mantang pu uro kadang ngetikat. Boh puhan mekleep. Buat kanduri udep mate ladem benatungku mi hanaruh tungku hanase truk bakwa rumah baru pusi juak je ladem truk bakwa nana mi tengah malam ladem benatungku. Jadi tok ladem rumah tungku ni bedah siat. Sinyak mulai buna bugrep iklik poh leh supok poh leh bengah gola mi piu. Aleh pat merampok ni yak pruh dua gau tahu. Bedah kamu tungku yak pruh nyanjan ni kamu tungku mu mano hana merempok. Takun ju patih-patih dua truk ko deh. Yang baru tanji takun kan. Wate tawa tungkunya yak meraja ya pruh anime dua gau tahu. Le tak jo peng mu 20 rebe wate tawa ka jai tha ira ko anggutem. Anggutem iraku. Ilong mi bro akaiku. Ang kecik piju na haden demon. Nyo atak aku pegah ke DBU bah. Ilong mi mutuah berakal long jabut di kuta kruang ulai gleh deh. Jino kalung wa kono daerah Cak Ibu, utunong Belamlade. Daerah itu Kripet, utunong Belamlade, daerah Bang Siri ke utunong. Jino kana dayah nambiu. Lumpegot. Jadi long wa kampung watenya ni dayah, ipakat boh kutungku imum, i kampung maklung, ya busung, hang kutem, Bek si balu pegah lagi nyon tu lepas kuolong tungku imum daerahnya gebedah ge adre nyai lu hana urusan. Tabak ilung budro ko hana ku pegah ilung gugop. Hai ladom mate ya. Ihoi tungku imum la gampung ya semana manyet majih ya haji hang kamate. Mirah jadi wate tahlu alam punggung majih kang kana kiban kembe.
Alah piang semana manyet lewatnya la kampung purte urung tuha. Ada kama muda semana manyet. Tabah manyet buat belah hurah hai debu. Nyan watai gua tungkui mun semaya apukun ya semana manyet maji. Ya haji. Nyan hijau rukuk Samsu tabah bungku. Yang putih hijau, yang hitam hijau mahayum. Juk peng lang amplop nyan mulai 10,000 40,000 tapong ko tungkui mun ko semana manyet. Kalau tanya iklip lam iklip amplop, iklip. Tunggu imu mesti tunggu ada truk ke dia rumah payah gehoi ummi cio tak ujung parangnya kuat pelah amplop ngujung parang pelah pelah wate ke parisa wate ke uya masya Allah lihat 10,000 kalau dah iraku hang kutim bibi ku hang kutim oh hidungku hana mufum fahala hinanyo mita fahala mucih mita fahala bab ini punggung maji hana ada depan musalla. Oh, tunggu hanam punya fardu kifayah. Hai. Dipegah dalam kitab bila mana matema yang lebih olah semana-mana anak yang darah, anak gelang inang. Bila mana mateyah yang lebih olah semana-mana anak gelang agam. Hana jedra pakan menan karena bila mana na aib-aib ba urung si nyan yang kala nanu hana pegah bagop. Mancara getanyo mati kan macam-macam. Teman hana jedra yu bagop wate yu engkoh ikira beu be engkoh tungkui persaban engkoh riang. Allah tungku mesti at hagai bak getanyo nya hai kajuk pe 60,000 magao kedih itanyo hebat tai riang baru nadumnan. Kedih engkoh. Aku hang kuteh. Kajuk punya model ro ku mesti kuat model long tungku kuat du gampung pantil heungnya kon leu ro tung leu gampung lang kai trom ku. Babi trom kedih. Ani lu. Oh mesti bengeh mesti hantar tim. Bu bengeh gede. Sabab wate tajak beuk berjeh katanya hana ada berkonsi dengan maji urusan. Ladum bekle tak pegah je oh wate tawo tanyo hidayah wate tanek balik udayah bekle tak kepegah ladum gak musyrikah ke katanya. Jakut si on hana gede pubuh urusan. Terus bangka buno kagak urusan katanya. Gejak 4 rot ja ha ni roku. Mangak ku jak-jak ke ro ku lakanyo lepeng meno bau kira. Ni lung. Hei that. Pakon lung pegah lagi nyan mi. Ladum perle ku katanya tungku dalam kampung lagi perle wese wate sakit Muyo kana perle roy kup god ihoinan katanya. Kup god abeh kede ihoinan. Nya. Ilung ku pegah muyo bro akai cupa metuah luar biasa. Hana urung bro akai lagi ro ku. Nya. Ilung manek mi mantang ku pubut ide. Idaya ku sortir hana mandum ku pubut. Ku umma yakin yah yakin ro yakin ku pubut. Oleh ladum anak jak beut bak katanya. Anak bak katanya jak beut. Yah watai kedua bak kadai gedengo itu nak katanya legop sabah empang. Itamah leyah haji sabah empang tu. Dipubut karo ke? Nyo haladum anak ku bak katanya jak beut tanyo bi eleme kana ku. Mantang ke memusuh ngang katanya ku re. Maka hai pakai nya. Ilong hai ku tabah. Lu dah nampu ucap. Hai mi metuah abu metuah. Syarat ne pegah lang kitab mak berkat ilmu anu salah satunya mi metuah. Getanyo hanjut main batin ngan gure anu tu. Sabab gurenyan bro akai gu. Ngan sosial bro gatnyan. Tapi yang gupurno kane getanyo an en on kan hana dia kun ban ben bon kan tetap gupurno an en on tit masalah sosial gatnyan mesti hana bere. Nyan mengkleh. Bupane manusia yang berehat. Nyobek kan main politik nganggo daya sembut. Ke hantaganya. Hai le kuat hunyan. Buka 5 menit tu. Dengar. Jadi wate lung pegah lagi nyomim tua habum tua konsit urung si mesti mamandum kahana ga jole ane mi pesantren. Nah kan hana tapi alangkah sayangnya wate takalan generasi uranyo wate gejuk pesantren le ladum boh cadon putih boh cadon gak juk kon bibit unggul gak juk pesantren maka jih ladum hanji kebut moyo yang darah gejuk pesantren lewatnya kiban mi ile ku takrung naku moyo yang darah wate gak juk pesantren gua wate genu pusuk baju putih han cocok gue pusuk baju coklat awai kon tanpa.
Anak dara watai gajo pesantren jumpa ke barana. Babah hai mantang watai kem terus geliung kena, terus geliung. Yang kenyan gajo pesantren gepegah tu panenai tungku. Si dara long kalapan ton hidih pesantren. Bele dah pegah terus lintu baru soak kala ni tan. Soak kala berte barang off kir yang. Hai mi. Aci tiga na nak darai rumah melimong. Nek kalan hai mi mutuah yang carang sabah yang tari-tari yang IQ tinggi-tinggi yang leh-leh nyan nak jo sabah pesantren maju ke bijeh tekedi mate-matera nu. Munya modelnya nak jo pesantren mi mutuah bek le tak pegah 8 tahun ni daya 8 bulan ni daya mekram tuh lintu baru. Munya hana sotem kutim leke bak yo nu. Nya munya yang muda yang ya gagam gajo pesantren ke bal lewatnya kali tak kerja tak pegah. Perte tu mau nasekap kampung. Kapadinggoi tak gelantu. Yang kenyang gajo pesantren, hayah manteng kapadinggoi la kepoh hirumo. Yang kenyang gajo pesantren terus gede kamu gure jupom tuah bataku iman. Handa tajuk lawan. Perte mafia. Ladu mate ja udayah. Sabu bakung lang beru hepaso. Lang beru hepaso mana pui piam ide. Ilong kalau merempak kejuk kutak orang pegah. Mate balik dari kampung, sabu-sabu ganja menyawai lang beru hepasau hana so depu wate ke periksa baru ke depu daya na palih gajuk nangku pertiana alah wate ku pegah hairan perti ren kafe beuh gajuk gede kan ata kafe ke bah ata kafe beuh kan to hai mi abu-abu pimpinan dayah tokoh-tokoh agama uronyo yang kaji kebut nyan wate gajo jamun lema leyah gebek ni peke urang tinggi-tinggi urang bangai urang carang IQ tinggi-tinggi urang gagah-gagah makaji hijit ke tokoh dituri bansigam donya bek tanyakan apa dinggai tak gelanti kampung nyan tajuk semayang subuh tapakat semayang subuh iya tak perlu hanai di pura je boleh hanai abi gelantu ikui gedudum tu gelantu hanai di pu antina kamate tip tarleh kai kampung. Ai, mi ujung haba lem pegah 2 minit tik ngeron. Anu yang nabak dro ni uranyo mi bunda tepu nyo akhir lung pegah. Anu yang nabak dro ni uranyo mi bunda tepu jih nyan jit keracun bagi ron dunia dan akhirat. Anu yang nabak dro ni uranyo mi bunda tepu jih jit kepenawa bagi ron dunia dan akhirat. Jit keracun anu nyan, jit kepenawa anu nyan. Nyo mamandum tergantung bak dro ni pelaku anu. Munya betul bak na pelaku anu insyaallah anu nyan akan jut kepenawa bagi ron dunia dan akhirat. Tapi munya salah bak na pelaku mi metua han mustahil anu nyan akan jut keracun bagi ron dunia dan akhirat. Mi doa mat gelah dengan Allah Taala. Wajib bak ketanyo mai, wajib bak ketanyo yah. Berikan leboh ilmu. Yang pertama wajib bak katanya urusi berikan ilmu tauhid untuk mengenal Allah, yang kedua ilmu fikah untuk sah ibadat, dan yang kelima ilmu tauhid oleh ilmu tasawuf untuk menjaga amaliyah. Lebah ilmu nyan mi hana jedra tu wajib intat pesantren. Bila mana hana bak pesantren pakan karena katanya urung putuh nyojo bak dak balai-balai but yang na dalam kampung-kampung. Bila mana jahetat rilah tat dalam kampung nyan pakan musabah balai mano hantedang dalam kampung nyan nyan wajib publo Honda baru salih tablo cok Honda baru nyan blo Honda tuha yang lebih pengen mita tungku bila pelet terus ke deh hutak kurung usama langa yuja kena ugampung yuja kena rumah untuk yu perno anu leboh elemenyan nyan mi mutuah bak ne kira-kira uranyo abu mutuah abang mutuah mi mutuah kadumno umu getanyo nyan anak getanyo kalih mi mutuah tabi leboh elemen nyan moyo kalih mi mutuah ni wow rumah no di malam bermangat tengok no ni yak minta rezeki bersemangat no abu mutuah cupa mutuah tengok tapi bila mana mi mutuah dumno umu getanyo nyan ka umu anak getanyo golom tabri leboh elemen nyan nyo untuk malam bek mangat tan bek semangat no tat no minta rezeki tingah bengah cupom tua pakon dilikut na tak kebah beban 2 boh anak irmo 2 boh beban leboh anak irmo leboh beban cupo mentua mi siga tu long pe ingat bakro nu anak yang nabak katanya uranyo
jih dua boh menyakan jut keracun jih dunia dan akhirat anaknya kapasti jut kepenawa bagi ketanyo dunia dan akhirat. Mimtuah mungkin terjawab sudah orangnya. Termasuk katanya para orang tua yang gagal mendidik anak ataupun berhasil dalam mendidik anak. Nyo jawaban jih nabak pribadi katanya masing-masing. Jinami taleng doa majid dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil mauti wan najati minan nari wal afwi 'indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ghfir lana dunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana ya Rabbana bisu'il khatimah. Allahumma ja'al du'aana du'aan maqbula wa la taj'al du'aana du'aan martuda. Allahumma asturna bisidrikal jamil. Allahumma asturna bisirrikal jamil. Allahumma asturna bisirrikal jamil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang ulun tuan laki maaf dan terlebih dile melaki maaf beri iritan maaf bila mana dalam penyampaian ulun tuan na bahasa yang kadang-kadang bahasanya kurang layak ulun tuan ungkapkan nyo di sini ulun tuan laki maaf. Namun walaupun gasa walaupun keruh tapi tujuan hanya satu, bejir getanyo kepada orang syik yang mampu mendidik anak, bejir anak getanyo jid ke penawa dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.